Ka Presiden Kari ka Drupadi Murmu kala banjur baka audit ke don kampanye ringkan baka jingkala jong ke teknologi kena bakan la ben pendep hok iki kampet ngor jongka. Menteri rang badu Kari Narendra Modi ulapan long ya ka jingalang bo Presiden ka Ukraine Volodymyr Zelensky halor ka UNGA Summit of Future ha New York. Menteri rang badu Kari Narendra Modi ulali pa sila yeng henne ka stamp hadin bo ulapan kot ya ka jingli jingo ka balai si jong uya ka US. Ka Menteri Ketenat Platingka ka Nirmala Sitharaman kalapoy sa Tashkent Uzbekistan na ka benta banyasim benta ha ka jingalang ka bakhandai jong ka Board of Governors jong ka Asian Infrastructure Investment Bank AIIB. Ka Employees Provident Fund Organization kalayo ya ka jingkiw ka bahetam ha Khubor baro ka balong kumba arphola ngot kidikhan ha unai tung menta usnam ka balayo ya ka jingkiw ka ba R. Saupulai na kashispa habaye nujor ba uju ubanay jong usnam baladem.